government sunga nain to thing le government ipiti lunga gelam hoila chi ipiti ke heit om hoila chi thil ki bolam tam pi het tau so parallel I chi theo hi angaye tia chi anaki ha se hin mi lungyal het thiam ngai to ai government in bol pa hi I het thiam mo ngai e hoi hop khan lengi bo no hin na a hin wa e ho tu ni chan ga I hung chi pau chu asung langa mi pin a he jong min tin a hello jong min tin ipiti le in a zo si ho hi ipiti la consolidate bolova SM movement a chu consolidate bolova converse bolu the di ham tia chu plantam pi gong in nai nam sung ma jong chin hi a successful kon cha na hita bang ka ni hongom do ha hin wang se no min hi jong le ipit chi chu hoi langa chu hei tu the ham nong chu thum nan ten ta government chu mas jak ki nei ta ni ho sanga amasak na pa chu pi ham tile e ho sunga consolidate igi bolwa pan khom ding din khom de SA chu top hat ding ti pa chu I bol lai ta wai e ho khan man ho hin na kam bo bilangai hom khanobin lamka lang tham ka e hom khanobin chi government policy e hin chibanga chu ke na ayong ngai pon e ho chu na lunghan wanga chu ke na ade pon ikin ade ngai le chun ikin na pa chun SM movement asu hat diham asu hat lo diham ti bek ngai SM movement a hat ding la chun hana kina de SM movement ikina a panna be ai kina a SM movement a dinga ai macha pa chom lo hi la chun ikina a pa chu khan lo hin na chi jong chu ka sei no min aban to ka sei no pa hi piam tile tu lai ta PP ide sei dam atal tala lena kalunga hange te ajui de dia bola I mumna pana atal tala len jong chu SM movement a dinga pa chomi lo hin na ai wang chu wang se ta chu piam tile ai hon consolidate ki bola phatta ki phinding ingai to lai ta awang igalmi ai lo le central government ko ma ki phin ta lo wa ai ho le ho ki su mo ji wa ki phin bot paw hi chi wang hi wang se ta na kipa me pulun pulet to hi hinge pulun in hen se ban chun nang khat ka ga do be num chu namsung dam na ding le mi lung pu mo solo na dinga chi ho le I ho chu kitim ham ha ma lung hang jong len kin a lo phot ding he ti chu a hi di dol jong chi nan tin a hin la chi chu I ho le I ho chu tia chu ki mo vet ki no wa he le a ban jong hung chal be the ding mun no om ki nen I ho le I ho ki sep chi la ki su jang jong chu thil di khat jong he ki to ben hai le chi chu I bol da wa he le aban jong hung chal be the chu ting le I movement pe no jong chu ma ho za lang chu nem jing the din mun jong a he chi ka hi piti balance bol du ham pu nang KZC 10 IP plan ne yu am ji again chu dika khap angaya khap angai golin consolidate bol ngai ta consolidate eu apang phat te cha apang cheng bek hi consolidate bol ngaya ayik su banghem iti hele dana unity inei lo pe no khan I movement hi asloma ma yenga hat taka chi ngai su kichi the do he on top of that India government chun chu split the china a split go te he je hi a split zone le kam thim ta je pen hi a split pen hi achal be lo na dinga hi in pilam hita hen lang ala tribe level hitan lang student level lang consolidate ikibol thakko tu azak to banga hita wa Japan hi number 1 consolidate angai hi thi hi ken kagen no masapena je chu consolidate ang ihi na ka hi le consolidate I phal amasa ti chu imalam chu izot the he tu hin KZC chun chu lungthim akineya dana kagen golin response ki enintin mi atheidanin ki consolidate tin ayek chu tu hi mitam hi tu chunga issue ji kin athau da aita je mi pi than no na ri chu hun bol ki tanga ya
ji chun rally hole hun nei to zel nga in tin government in ngai tu hen ti hi government in ilungel hi ngai thak ki tu hen a hiti ting I bolin le a hiti tho ti a het in ring hi zena ringa chu pan na phot ngai hi je pandak na dinga chu consolidate masa ngai hi laka disunity pen kha bangtin agency chum ki patin bangtin iki consolidate to bangtin iki unite them ye chun khatin ichi the ki do he ti pen hi ka ge no ma chun laka hin leader iki sim ta vele leader te hin asi agel ko wa hilale leader hat lo na dinga kai thak na dinga hi iki bol phat le jeile step bangiti dim hat lo na bok pi khat he mo ji ka chun leader te hi athu nung photin leader in a seat ni ki genon example in tu ti ting hin KZC bang hin inang seat ni ding hi chu bang ma ki bol nu no he I paisa le ki podoka min seat le ki tu ka azo phat le inam phat na ding hi le ti a ki chi to jing hi je kom ka la chun kai thanum jing hung ha tu le achang le mi na chun itha le da se ka hi ye ka chun mi pin le leader te hi avai hom hi zui the in pang khom the le chu imau chu chal ding hi a hen tu hi step by step ready hon ki nei to win tin tu central government le interlocutor hole athak kon koita ko le je chu to le relations building hun sim kit nga in tin je phat chu le structure dialogue holding ale hun phut kit nga in tin hi ding hi tam pi mai ti hi ka gen no mai ki ba me buใจยองสีใจว่าดูตันรุ่นนังตัวในเซปิเนี่ยก็ได้จุดMLAทุ่มหัวจันจุเซฮิอุบินลังอามาหัวจุโอยโมฮิอุบินลังอามาหัวตบังอานัทเฮดีว่า opportunity ปีหัวอาบุลหัวจุสุตุมาสัตง่ายเฮที่นังอินอีที่นักเกลังabul sutup dekitile abul chu thingnoi hinna sang thil lo si honam sunga abul a foundation sutup dekitile chun thingnoi cha che ki pat ki no ngai so anjo patangin nong thil tampi indirect in tampi sai tan na chu paten nam sunga anegel hom che utin hilai point anin do na ka sei nom chui bi ham dile tua hi anjoin patangin government in a bolubin a home khanubin a hop khanjo wa pzia chu a hop khano hinna a hop khan de do phano chun ken la talks mama kana sein keno UPF in AK misran na khallo de beti on kana sei kha in the bridge ana khat be chu neo khat chu in hidden argument ne bol kha bin su problem kai hoto to AK misra khal nai lo de atang ngai gel ngai in thil hi te nam mi movement bol tau te ti wala chun strength ipiham opportunity ipiham weakness ipiham ai lo le threat ipiham nam sunga threat ipiham SWOT analysis iti bol to ngai tai ti bol the mo ba strength hoi man chawa opportunity hoi man chawa weakness isu ne mo ba a threat hoi ipiti pam lang thai du ham ti lai ta hi intellectual ta ana ichi wang ai mo chi ti chui thelo hin ya tun a boina pin kha chui pi ham tile nam sung hi ki tha pat ngai ta a ta pe a fresh a ki pa na kha ni angai mo tan epg a chu ngai ham tile tun lung thu chu amala ma defeated ta chu ki chai ta na ki chai ta hi thei ta lo di MLA ho to KZC to su group pan khom di lung thu chu o ya hi thei lo ai tan chu chu athin I voido ta ve tin gel ta de ani na achun ke no UPF talks table so betang apa na yun ke pa no cho ipiham su table so nam pi table hiding a hi tia hi yun ke pa no cho chun ji yun ke pa tilwa jo su ho chun su group table so nam pi table hiding mong yong chu anadei lo bo cho ai wanga chu in bol wa nam pi in
in dok mo wa ipiding am ho table chu me ta dok wa yung chi kom wa extension langa yung lu no wa ikin na wa iki boyu wa che wa chu amon chance om na lai close kan hang lu ne ti wa hung chi ki na so wa chu government in chi hi tu current policy nam the to poi ti wa ki chai ta a ki chai ju wa chi pt panila di homi ti wa amon chu i bel ki na lai chu i bel wa i dok na lai chu mi pin ale chun achai chena to chu ke no UPF so UPF chairman pa chun aloi nu chu popular government semdinga a support na to deputy CM ala ta chu ale chi chairman pa chun mi ama thelenga a spokesperson on sola hilenga ke no to chun nampi thua government ki holdinga chu ita san diu nam Income pen. dai chu hi thei mong nam ale ke no to UPF ke no chun tu chunga chu ke no chun ni pi bolam tile popular government semna hi ke no ki panglo ding hi tia sei ta chu ai wanga UPF chairman pa chun popular government cho aloi nu to asiam handa cho ai la chun ke no le UPF iti pan khom thi mong dem a pan khom the da lo wa le chun ke no UPF table chu lai ham ta lo cho ki thei ta lo cho lai chu ai la chun ke no UPF te talks table chu ati chai ta chu government ai su chai pi ong hi lo ai mo le ai mon ikit hau cho lai chu na talks table ikit halio talks table ikit halio ikisu chayo lung thu ikit halio iki bui do ta chu to ha chu atha bi a chu iti ki pat dam ti pa chu hin te ke ka lungya la thil kan min tin yong la pathangin se ma san tin na teo pa le se na ngen na Nge ki pa me pulun a hi nen se chu table zong chu to chu lo he tong he tan ai la pu le to chu ho chu ikitha pat ki dio step by step mai ka lo ngai tai nan ti hen ai la to chu su table pen chu su zong chu chum dana hom ta la table long sum ta lo ding lung thu banga cha table long chu chim hla to bang hi kita ai la to chu mi pi in case silam kai na chu table a tha ai ki do ngai tan Je chu lagen chu adika lulunin again le adika sathawa hilale thaka kipat angai hi iti phat le eu kukizok society iti pen hi very complex hai very complex hi jekin MLA lam asul lam support lam bang lam ahung umai le Japan hi pat thak dingai le amau le holding ko le holding I okay chit na iti lo we le khatinong kai ki te le ke ngong kai ki le kai thaki zel dingai ye chu I complex na ta ko hin ten ye ka chun ki pat thak ning ka ti pen chu tu hin su group mi ta hen lang MLA apang lo te hi ta hen lang KZC itidm a civil society lam in pi lam chom le ki ho thak ki ta bangola tu hin aren hi KZC adop golo hung suk ta hilale bangchan dom theiding jelam ati lo le bangchan chi theiding MLA lamin ati lo le a support kit bangchan chi theiding ki pen kha ji strategy pen kha draw nga ya yes strategy chu I draw to lo wele KZC season dom ding a chi mai ding chi hat ta ka chi ding ti le akai thadi kit ding ai ji ka chun Japan che all it thak ning ka ti na pen chu ken le tu hin je chu phapen in da ti chu ka gen the nai pu hilale meeting phot ai maya government le ila sema meeting yeng bang tikana sem dem iti hele meeting nei khan thu ong pota asem dok dinga uma tigola khan meeting a yung chut form tam phat le IDM share phat le ji idea hoi khat kha hong pot ai ye ka chun tu ki pat hi meeting hi ki chol lo dingin ka ki ging cha ni khat ni ki pat khan meeting ka chol nai pu ai chu KZC be pa hi thei pu mani inpi mani nam chi tin le ji ti pen kha a het jing ngai kita auti lo le ala pet dok thi kita ye ti lama ke no UPF te chule UPF chule lengo pang le di pu wa khat pang hi yo chule et ding hi
yo chu et tu ka ahu ti ro le su chawin hi di ti le ki kai thak the MLA chawin hi di ti le ki kai thak the civil society chawin hi di ti le ki kai thak the je ka Japan hi bang ti a pen o yem ti pen hi discussion nei kit ngain ken chu kamoy Ki pau me pu khat ka do beleng. Chi hi tu a hi nge UPF ke no ti jong chu su group he nam si pai he. Ama ho chu align chu mai hi tan. Ki vai hop na government ho society a nam level a ki vai hop na alin pen chu KZC hi. KZC in no ne ti du no na khati du ti a MLA ho hi na a in pi ho hi na koi hi jong le. Ama ho chu nga thani na dinga chu in pi za in pi zo si ki gom khoma ki sim do he. Hi chi chu ase ngam lo to bangin ka he na tu chana hen ke no yan lang UPF yong na non chin na bol di lo na bol thelo duty ho khana sei jing thei khat chun dinga chu KZC chu isim mo hen ai le tu ni hin chi chu akisei pu hen e chi ka chu IPT han Japan hi akisei pun latina ma chu age no pen hi meeting akitya akikimo Japan la bolu le hoi dinga hi ti kha le akigen se ka thu ki kingai tu jinga kichi hi atu chung pen hin neu khat yeti lama interest kha atam jok de bai dim ka hepoi mo ji kha ti thu hin tin en le hoi isak again amount le hoi isak again meeting point khat hi kikimu meeting hi Japan chu la bol le phapona iti pen chu tam tak a bol lo le umahi tu mi piten agel dano hi dictation MLA to su group in dictation dana e bolu chi e saba le Japan chu lo we kigen khomen en le pha isak pen e kigena amount le pha sa go gena ai le ji hi zole i phazona ti hi kigen khom zo hi ai chu office type e pu ken en le i dictate thei pu amount le i dictate thei de pu kigen khom sek zo ai ti pen hi ka gen no me to a nge pu to nen se yong cho thing thon nan na chom cha khan nen mi pi tam zo mit ve na hi KZC yong hi su ten a control zo da na amu hen na a thing thing a sei dinga zo chi chung tho ai pi na sei pi no pi na sei no mo su te hin control ti a KZC chu in pi banghem zat ki su khom ji kin control na le dik pu ai chu ngai dan akigen khoma je ngai dan chu akigena a thing chetin a hi loading a pha loading ho aki hi sak dik lo bai je chu mi pi ngai dan mai khen asung tak umahin ke ble ka kinil chang umin ka ki bang kha chang umin ka kinak chang le umai je asung thu hi a het lo le su nei control dana angai se ko ji chui pui MLN e control dan angayo i lo bai ki hetua thu khata kichi khom thu hi dana ka gen pen kha i society complex a liu ka chun ipan khom chit lo le ki kai sa thei ve ke ji ka hin je hi ki thungai to ke je sin again le adik e le angayo adik lo de agi bol khak de le te hi bangi ti dim ki gat to chit dan hi ki umai i pen hi ka ba gen no me ai ti pa me pu pulun nang sei to ki pa me to a thangin an sei yong chu a thing ma tan na lakin la kan be lap nom pa chui pe ham tile sei banga to chu lam kai ding in yo lung thu jong chu a ki chai tan ke no UPF table nong chu mi thei ta lo ding hin a hi the na na etin bol jong lo han government in a hi the lo chu he na ta a ji chu hilanga ko government na control ding mai ta chi chu di lo di tan so kin ka dei pen pa chui pi ham tile ke ma personal point of view chi to a kamo se pon ken jong atta cha khong chingai to a kan gel ha hin na chi kan se di hin nampi hi iki khom nampi conclave i bol ngai nampi conclave ti la ngai hin conclave i bol jung ben izui pobe ti le chun apun ho yong chu di hin tu chunga yong izui kit lo hin god pi conclave ma ju ki sim to du ta mi ti le tu chunga hi
or mi khat chun ka bol the nai te la de a cha bol ki thau thau in na ya chu to in ke je si hin ke lung ge la hin nam pi ki ho na khat hin ko han la su group ma hin non su group ho jong ko han lang aban to mi pi jong ko han lang or ama no ya a constituent body zo usyang ko han lang mla ho jong ko han lang pam langa kukin pium ho hin KWA ho hin ke som ho hin bon in ko han lang to a chu pathin long se na blessing in disguise pa chu pi ham dile gam pa ma iki ho je gam khat idel hom wa ai banga chu chi gam khat idel hom pau chu a chi gam chunga ki ho na dinga chu pam langai chi ji hin a ji chu agam chunga chu ki mu to dinga iki ki cha to hin ai la to a chu ki cha to na tin chu ho si nei la ngai thi men la ala leping ka ai chu tuibung lam ha buji kin mo phone a hung tuibung lam ha buji kin phone a hung hunga kala lipa phone ho hi ka etien phot mai dim nghe pu concluding remarks na sei na lai di zo le hung lut ki to pu khat ve ki chai di ta ya na concluding remarks sei ding khat ve nong lut ki di che chu hin to ai sei bong chun to chu a blessing in disguise pa chu bi ham dela hoi lai puna hung jong lawan igam sunga ji iki ho the diu khan nom do ta aphat na khat ko mo igam sunga chun ki ho tin element zo si chu kai ho mo tin ki ho tin consolidate ki bolo tin to chu lam kai pa chu khat ni ke si chu phate cha chu nam de no tin suha no tin asunga chu ke si sunga chu ipiti hoi lang langa chu iki sim to ba hoi lang langa chu iki the to diu ham te yong chu strategy yong chu ki sim mo tin ke si pa chu singular apex body for people mobilization hitalogin singular apex body for SA movement in Heidotin. Ate chan sonutin asunga chun the thin the outin adom the thin do mutin asung langa apang the hozo sirong chu consolidate ki bol the ki bolo han lang hi chu phate chan chi law han to chu government in yam te an ko kha jong le I bol di in government chu e ho in nikhat in jong ka sei ta in hilai hello mun chom khana government hilai ma ma ta ki lo government e ho kuki zo chate la kuki chate hin opportunity in a ho hi not is gam sunga koi machan kitabang opportunity nei lo hin chi jong paten he the mutin analyze bol thi thon bolutin ya chu SWOT analysis strength opportunity ho hi ha ve notin chi hi ke chi ho hi paten strategy ki se mutin hilan government na to ki ho theina dinga chu advantage and ai nei hin na chi ya chu as ka sei non pen ju le ke si based in paten chan way forward ki se mutin asunga paten consolidate ki bolutin egam sunga paten ki hotin machalo te ti pa chu ka sei no me pulun chilai chu kanial kal na thu lo bin chi chu strategy ki siam ta ve I ma zo si chi ki gun tup ta ve MEP chun I jong le I hung ki pat ting leo chun an su boi khat chu jing ki ding mai na chi pa chi eso chun to hi tok su amount a lit no hin amount table chi hi jing na line an zo chun henge figure of speech an om ta poi ti chun sei jong le hen amount chu chi hung nem diu hin nam tia chu mi pi in a chu ma mi pi movement a pa chu to ma chi pai the diu hin nam ka la chu an su boi the ding factor tam ta omen na chi factor ro chu chi chu sei dinga chu a za cha lo homa chi chu sei ding wai le chu zoom ki sanai lo homa e ho bani bunga zoom ki sata mi pi bani bunga zoom ki sata am ho za cha nai lo homa lai chu sei ding chu chi chu a sei na lai wa lo wang chu zoom hello ta tu la mo yong chu ger mong tong inam pi ki puya bon ho la ki puya ki pui ma de a nen de a ki la a to chu e ho le ho ki sil thengu tin malam chiu te ki ti ya cha chu lai bang chu ai the tu nang le ke lung gel na puluna thing se la chu e chin tia chu ki gel chu ai wa nga chu ki the din jong da jong nan te na a thin thim hen lang ama ho jong lung gel thim hen lang e ke ti tai ti ne hi
Ichi ke ma assessment dung zuin bang, ke ma analysis dung zuin bang, chi pun de kati so, pun de kati dan chu, ito bang chun kichi do the pun de kati so, ji chu a su boi na khat chu jing jing na lain te ti so. Ama hosto ki ho tu ding a mi pi movement a chu chi ding kiti zong le boi the na lai ding din chana ka he din. Ai lom le emotional ki be se ji a chu khat be ta san na ki chai ji a chu ki mo gin mo ham wang chu la ai hi zong le ke thi mu tin ke ma ngai dan ta bang thing selin sei lang ka gin cha di lo la hi tu a zong a tha ki back di ba su government chun na su agreement dung zo ya chu aban I chal di ti chu asai te te ni chu mm na mm ka se na ngai ta win cha MLA thumin government formation a panala pa chu government a tinga chu ku ki ten ku ki zo ten ka se ngai win panla ta ve na ton mm su agreement dung zo ya I ke ho na dung zo chun su group mo chu hong win lang aban ki ho ta te ti chu asai te te ni chu government chun na ale chun to chu I hon I gel di pau chu mi pi ten I gel di pau chu pi am tile enge su group tu chan gya chu ha so na so Indian view na ale to chu su group ki ti pa le ke no UPF chu mm helanga chu UPF chairman pa chun ama in thil pi gel ham wang ka he pun na ai ho gel dinga chu nam chu a ki zo ro ta chu la mm a ki zo do aloi nu nem deputy CM to tan le ta chu la ele chun ama chu UPF langa ama lam kaina chu mi hongding ke no langa pana mi hongding ama ho chun e ho nilanga SM movement thu ase ding ama sanga ban ki ta san lawa ta chu ipi mong chu ta san wa mo hong chu hoi lai ta chu ki song wa zum la za hello wa ji lai chu ding te te khun lai di chi wang chu ka ta san he adin te te lai wa la wang chun te ha poina chỉ chơi mua đàn số cái bằng lồng chơi nàn tiền đinh tay tay đi vào cái chân cầm mua hình chỉ à chơi chỉ còn chỉ cho không đinh tay tay khá vào là đàn số cái bùi nó giống năm song đâm lô đinh hình nè chỉ cho cái preventing đàn pa số another way lô ham tí cho cái đó này cái bao mình năng hình nghe lô giống chơi nàn tiền cái xe bằng hình hay là plun toai mà ba na anh zo xe bàn số cái chỉ dẹp lô khát cái gel khát mình toa MLS gi nei na la yu bin amin senai lo ti di ha ama wa din mun dong tu ke di na hin predict jong so ki ball nom di hin ama ho hi le to hi bi nga thi chena mo he nam ngai lu ji ba government a zaw lo dinga mo he le tu hi ka ki resign ta ve ti a phat hinai lo mo le pi nga be wa nang ma mu dan nam sung nga boina hina e ho hen lam kai ho hi tun ke si pa aum pona ma lo kan ga ki lan zo yong lam mu tho tho din ke si ho hi pa han ngan tang ho bang chu integrity chu a hoi lo na nan te hi ong la chun tu happening na current situation ai integrity ho ya hoi chu mi pi to ending cha ke chu ke si to mi pi chu I din cha ke ala chun koi machan I machai lo the government alone ji het lo dio aji chu su group mo chu hi pha la government dictate about thin tin ke si to mi pi chu din hom pha la government dictate about the lo chu chi yong hi ka se ma sang chu na side la nga ko yu tin na to chu MLA ho chu ni pi bol dem de la MLA ho chu dong la chu na mo chu confused diu chu ke si yong confused di chu tun ko kin pi dong jong la chun ke ko kin pi lam kai hong confused di chu ami hoya bona confused ngan chang hi chu hilai ta ai im na wa strategy se mo ba nam chu ike ho ngai agat na thei chana hi nam pi ki ho na khan hi a go nu ba nam pi chu I to tiu ike ho tiu intellectual scholar research thinkers scholars hong ding in langa lam kai hong ding so group mo jong non so jong hung ta to koi ma cha chom lo chu nam chu alu amon chu I pai mang dio adang si chu ki sop thing dio amala mi chi dio chu la chu ipiti way forward chu ipiti bolding ham anjo table pa chu su group mon kala te de we ti wai lan chun nala te chu iti the ding mai the lo pa chu ipiti su to dio I ke ho khom dio chula hum ki ho khom le kan gam chalen ki gong mutin ki ho khom mutin ki su to le kan aji ji hum min te ka ti chu lai chu ta chu nang la ken hila chu apprehension khuti le hung ti me te hi ti me te ta ti se lo chun ima cha kan lo dia na ya chu akan na te chana ki su hom the di pau chu mai te chule message khata viral khat hong men na tu tha tu ni
sun la akun jan namu mai the hin na chỉ chung thua chỉ bị ngày đàn này ham Nói chỉ biến cho Mrs. à Viral tụi mình MSS BJP National Secretary pa and PNM sa lekha thon na det tu ticket depends intellectual data on the sevum tele hila hi negotiated settlement pa chu ka bol pi din eve ti hila yo to montam pi sevin na he lekha chu nunem cha chu deputy CM hi ta ja chu BJP party chun congratulation ta lekhan to ti chu ei ho political demand to imacha aki jok ma na lo be bo chu kai mat theyong lo pi chu ai wanga chu ichi nunem chan game plan ki sim ham kampo pi mi te su lung le ni ngai lo le mi pi te su lung le ni dinga stand point ki sim ham wang ka poi ama congratulatory letter a chu no ya chu ki zo demand pa settlement chu ka koi ho ngai lo khat chu koi yo ya na lai chun confusion chi sa ya chi le kha chu tu pi lo pi to chu government in written assurance pa chu ap ding mobile chun case si chula civil law people mobilization adinga to the Kuki-Zo Council in Tihanlang from central government from MHA or to the Kuki-Zo Council from state government of Manipur Tihanlang I love to the KNO UPF na Tihanlang pate chan AP honlang I love chun government chun press release paten bolan lang hele chun chu thil chom khat ya ila amo party sunga congratulate ki boto nawa ila line ka ga me chu confused chu to pi yong lo to say de yong lo na lai chu a genuine ata ta ne kha azong le dan chu party thu abu hin na jin GOI represent bol long hedi pun na party BJP party sunga bol da na he se ka ang mi tam ta confuse congratulation ki bol to na chu phem ga je lu pa chu na cho chu kilat na kilat na yong la wal be se ta chu ki pa me pulun ha no an sot le tan tu ni lai program chan ji tan tin pulun concluding remarks ai pin se no mam pu thang le ri hang lu ri bong bai ji a hang lu the lo tan tin he tem di mai tin concluding remarks ai pi na se no vai la nan thu na ni na se no mam pulun có thằng chân xây là cái gì à yong là ông ta lâu giờ chú bồi nó chú hết thêm được tạm tin cái xây nông biênជួយពីហំទៅលគេជួយមកចាកែបួយរងលណាំពីកងៃលុនណាកងៃលុននេះអ៊ីគេសៀមបាត់ដូចគេសៀមហើយដូចកដេអីបងអកាយគេដេយំតេតេជីបពីរងលតួមីពីកុំមកxây nông biênជួយពីហំទៅលុងថដៃពោទៅណាលុងថដៃវ៉ៃលជុនtil chom mi gel de mo hin aban to ichi lung ajo ake om tok sa chun apat na langa chun thu hong ke sei la ka lung hang do bun na ale chun lung han na chi chal ki do ba le chun hem na thali dok ki ro sa lai ti le chun masal dan chum thei ki lo en na ya chu ne ka ki su tin ing de bin lung ge lo tin mi pin ke je si tin bio tin ke je sin paten mi pi din pi han lang nam pi ke ho tin ke ho to tin consolidate ki bolu tin paten ma chalo tin na cái hậu tụ móm lôi được số mai anh là khát cho ông pan lo ai là chân thiên cho mình à bằng thấy rồi thì cho bằng không một tin consolidate cái bol dan ôm mình aten consolidate cái bol tin à mai là mà ipti imasal di hom ti chu ito hom phat le chun yung cái hậu tụ đi vậy tại na ji chun mèo khát long khai khiu tin cái gì paten support một tí pa chu à chạy na cái sinh mình ki pa me pulun discussion hin ni so wa chun thuman tam ta lấy xây đọc biểu hiện phụ thăng lệ nên mà ông thấy dòng lệ tục thu pi pe nó cho tôi hi lùng han này lùng na bao chân kisu ngol sa po tin an la nan nei zo tin I ma cha thil phalo bol nai po tin I chu message hin ke je si a kun hian lang chu pulu na kun hi zong lệ koi ma cha lung na lo apuna lo lo ja ha ta ki control ra thu sei la sa zong ki bol so ke hin koi zong lam kai ten ni tim now chu imacha emotion san be se jin chi chun blind po tin masanga pan hala inda zo tin ki ho to tin pan tha la zo ti chu lam kai te ni tim na hen na ngai ho zo sen no se share na bol na ngai thei chan nam mi pi te zo sen na ngai thi na di share na bol pi ti chu the bridge stand la kai tim na tin atun lai program chu chan ji tan tin plun ki mu to ki ka seven pathin en dam nei pi ta o ka ki pa thank you
nge pulun ki pa ama